ambin man Allah subhanahu wa ta'ala devvi rodin beenu kurun huddavegen ve firin bura masakke koffa ekamalunna genna taketin haradu kurumuga ekamalun minganu take gengulen jehe egen israf koggen nuwe bekaru geggotuga e faasa beeru koggen nuwane hudda neti e faasage beenun ehnihen kankama kurumaki din hudda kurakam visnu firmiha bura masakke koffa hodafa genna dariyaki ei ambi miha ya rakka teriwan jehecche eya meduga samalu wan jehecche ehennam wes firmiha yaki enage mubbaru kamunna nuwata inum wes sawbaka hedi ada kuran jehe wajibu haradu ada nokura miha kawani nama ambi miha ya islam din hudda kure firmiha ge hudda netives e beenum wa minbara mudaluga beenu kuro ekan ege dalilaki ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha ge arigun riwayegen wani Abu Sufyan ge amikambalun Hind bint Utba radhiyallahu ta'ala anha ekamana asman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawani inna Aba Sufyan rajulun shahihun timanna ge firmiha Abu Sufyan ki mubbaru bekalike walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi timanna ge darifula fudewaraka kaabo takicce nude illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam ena nengi timanna enage mudalun negi ecche fiyawai ehinduga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam muli ummata irshad devwa ekamana mukhatab kurawwa hadith ful kurawani khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf hadith ful kurawani kamana sha kamanage darifula fudewaran hiyogotuga e mudalun nagash migen dalilu libe islam deenuga firinge macca ada kuram wajib kurawwa fawa harad ada nukura kama wani nama firmihage mudalun ena nengives e beenun jihe minwara negumuge hudda islam deen deka mifada kankamun algon mennen engeni firinge mi wajib firin furihamen ada kuran jiheka